kombo marata so harume amayona. Bonjour madame et monsieur, are on salminama, on hiurama, on landama sikko jam woni ka wontirɗon tom. Are hande hiɗe on andi hiɗen ɗo e aéroport Dias. Ko honno woni noon ko addi en ɗo ko argol ɗo accueillir artiste Jomen on. L'artiste le plus aimé actuellement en Afrique, il s'appelle Mboma. Donc haray ɗo gandi o e sati waruno ɗo o joini en kadi e woodi woɓɓe tawanoɓe woodi woɓɓe ɓe tawaka. ɓen ɓe tawano ka ɗon ɓe landi ko honde Mboma artata ɗo kadi wattanaɓe kadi sugu ko fiƴƴi kon. O wi noon ngal si tawi woni o aray Dakar o aray ka fête de femme o ara o sutana sonnaɓe men ɓe ndeniraɓe men ɓe ɓeyguli men ɗi min bandiraɓe men ɓe yayiraɓe men. Donc haray ko moyen araniɗo hande e Dias haray toujours hiɗan andi guiɗe Jama TV hino ɗo pour vous servir. Surtout restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes. N'oubliez pas aussi de le partager. Merci, à tout de suite. Inch'Allah, mais hollong artiste jo mo arande ngom Mboma. Ni amahayona nene atemi alta baba atemi alta wo hande kombo marata so harume amahayona. Voilà, assalamu aleykum. Comme no min wirno noon nane mo yi artiste Jomen on mo habbinoɗen ɗo ka aéroport ɗo o hewti ɗo mo wiye Mboma. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko honno way? Ça va alhamdulillah. Lawol ngol ba Moussa Ali way sina meɗen iwri Mauritanie jangolgol arabu ko janggoygol arabu wanno yawno ɗon ton ka ko sincugol duɗal fop min waɗoy nani ko ɗum addi on Dakar Dakar ɗo machallah ko ha yona min gari waɗugol ɗo ha yona. andi o e sati o ngari ɗo ɓe no wonno woɓɓe ɓe tawaka ɓen ɓe nodditi on ɓe faala kadi yon tawte kono addanorɗon ɓe hikka. Non andi o yatuma ko min gari min wi no waɗo ha yona e ngal ɗo noon ko façon go kadi wi'u ni waɗu ni mi gerda ni jogoɗo jaɓuɗo waɗu on ƴetta yela. Donc Mboma min sikki tun haray ko fête de femme on woni ko adduma ɗo. Oui ko ɗum fête de femme on le 5 mars. D'accord, donc si mi faami dal retour ma on a Dakar ɗo tawɗa ala fusko waɗa sina ka fête de femme arata tawa ko ɗum ko rewɓe wonɗa ɗumannade ka ko ɗum il faut faminami par ce que minen kam min dowa tawede. Machallah e ko kufunung e tiggare wata marsude hay hunde mum yata e ɓawa ɗuma. Si Mboma wi Dakar ɗo konto suti après Dakar ko Gambia ara meɗen Gambie. Oui Gambie ko le combien? Gambie ko le 12 le 13 le 15. mais min nani kadi Mboma kadi no waɗude anniversaire kono min wawi andude ɗum. Non le 19 mars donc ko Conakry machallah ko Aldo face en face kamɓe Mboma ko ha yona. mais an a joyi ɗo le 5 yaha joya to le 12 et le 13 simi fama simi faljali donc immoɗa ɗon yaha lagine kadi kono ɗum woniri par ce que mo windi ke para ko mai o cikko. Voilà mi joyi ɗo le 5 mi joua Gambie le 12 le 13 le 15 mi joue à Conakry le 19 le 20 mi joue à Télémélé. Yeah. jonni men ɗo ko luttinanɗa ɓe Mauritanie to anga waɗa yara anga ñaali awa sa hendi ke min ɗo simi hendimi si jinkun jonnima nene acce mi yalta simi yaw ko Mboma waɗata simi hewtu o waɗa ha yona iye hino ɗo Mboma ko woni tun hande mo yari ha yoni wuri giɗo Jama tey pas o sula ha yona o way min komi yaro ɓira de Mboma. Bon donc haray min accama fowtoɗa men tawede ka hôtel ton kadi daren konno guerɗe ton. Bon allez. Bien arrivé. Merci.